Warti umuna abungati ayan ayata Simaruno may kadwa arapa ibinukelda Kayat da nga ikan naranyag masagbayan da Ngamin pagrepengan dati agsagana Agpaiso saan magatadan ti dunguna Pilit na nga intured panawan pamilyana Imutang ti kwarta uray 5-6 Ako na datap nulaeng maka-abroad Usaren na sakripisyo Ti sumbat arapaada Manglaban kinakurapay Di panagbiagda Sakripisyo Iliw sa kinamarig na Pilit alinabanan na Kamasagbayan sa ganaan na Luwanat agari mayang tapamilyan at inapanawan Ngem nagpanuray kenkwana titipker ti kaunggan Prinsipyo't panagbiag iti ina nagsamakyadan tapnulaeng masaganaan at masanguanan Naglabas panawen-tawen di na pupuutan Trabaho jay abroad nalpasen na namin pinsan Anak ken asawa na nagsalimet-met Dangamin ken ti bunga ti arapaapda na tungpal amin Sakripisyo ti sumbat arapaapda Manglaban kinakurapay Di panagbiagda Sakripisyo Iliw sekat inamarik na Pilit alinabanan na Namasakbayan sa ganaan na Isuda kay nga anak Ipategyot sakripisyo da Naganak kada kayo Rang ay ti ipatawid da Tanuwag sa lugtumet Dagiti pigsada da kayo met Mang tarabay kadakwada Sakripisyo Isumbat arapaabda Manglaban kinakurapay Di panagbiagda Sakripisyo Iliw sekat inamarik na Pilit alinabanan na Tamasakbayan sa ganaan na